bwa mbere ntabwo bakwepfa tega this game is serious tujya tega you are my bad you are my ntabwo niyo ndirimbo uri kuririmba niyo yihimbiye shawe keza utangiye gushira amagambo akomeye bad se bwo indirimbo yitwa bad ndaririmba inyoni shamana ukunda ngize sha tega sha Payback time. Tega. Okay. Yeah. Ngira ngo njemba barira. Yesu we. Ngabira ngakwepa. Sawa. Manze mumungize. Nukuri manze umungize. Shine Plus TV. Hey beautiful people, welcome back to our YouTube channel. My name is Keza. For those who are new here, and if you're new here, kindly don't forget to click the subscribe button, like this video, comment and share. So today I'll be chilling with one of my friends. Be ready to be sick of us. So yeah. Oh, by the way, today Esther yuko around. Amesema niwasalimie, she misses you. Na nawapenda. So kuna hii challenge nilikuwa natafuta online ya TikTok. Sijui kama watu mnaijua. But hiyo msijali, tutaifanya baadaye. With Esther kiwa around tutaifanya. But for today, yeah. Surely. Now I'm giving you. You're going to be sick of us. You don't know who it is. Come, guys. Surprise. Ona vila naka. Esi zonyanya. Kandi ari wowe ziriye. Guys, I'm so innocent. None of them byari kuvuga pe. Inyanya plate ilikuwa imejaa nyanya. Ndebera hano zigeze. Ngo ninje waziri. Okay, ni mimi guys. Ni mimi. Kandi mukwijisha. Ninjewe none se. Mumeze mute. Amakuru yanyu ngende umushyitsi ariko nago ndi umushyitsi. Tuzaga twirwa. Duseka, I'm funny. Yeah, I'm funny as my name. So, naje gusura Keza, sanga ari kwigegagura mu nzu wenyine. So, nasanga tanatetse do inyanya do. Nizo ndiye do ebyiri. Sanga ari kujiga. Ego mukobwa. Shema upon you. Uzikuneza abantu gusa. Kanzi mbali maze twiganirira. Yeah. Ariko twari kubanza tugafata uduselfie ho. Cyangwa urabyumva ute? Uduselfie ni dukeneye wewe. Kuni gusoma toko. Umva tubivuyemo. Nakamaze mbike sana. Yo, guys, yeah, when you mushitsi today, yeah. Mwitegure kumubonana natwe, yeah, because yeah, she's the next person. Nga. Yeah, nitwa Tiffany. Tiffany as For always. Sure. Yeah. No. Nasanze Keza ari kuboa mu nzu wenyine kazabonye ku mukino dukina kugira ngo nukomeze kuboa sibyo. Guys, muzatubwiye muri comment niba ari bunyibe cyangwa ndi bumwibe tujye gukina umukino Ursius. Ariyo umukino ya kera yitwa gukira. Dukina umukino.
Karahanyuze. Oya. Gushyushyanya sibyo tugiye gukina Oh, gushyushyanya. yeah, gushyushyanya. Nzajya mubaza izina ry'umuhanzi akunda mu Rwanda. Sibyo? Ry'umuhanzi. Ko agiye kubinyibiramo guys. Okay, ngo so no duzakiniye. Ako tugerageza iyo nibinanira nyine turagerageza kubalansinga. Ndamubaza umukino, izina ry'umukino. Sorry. Umuhanzi Ikinyarwanda gisigaye kinari. fine. Izina ry'umuhanzi ukunda. Urumva? No, ndavuga izina ry'indirimbo. Ndavuga izina ry'indirimbo umbwire iry'umuhanzi. Urumva? Nuribura. Nubura iryo zina ry'umuhanzi. Tarashushanya ku maboko. Okay, ubwo uravuga indirimbo. Ndavuga indirimbo. Maze nkubwire umuhanzi. Cyangwa se kugira ngo byoroshye, sibyo? Bigume kuduchallenginga. Kugira ngo byorohe, ndavuga izina ryayo ryose, ijambo nyine nshaka. Umbwire indirimbo ririmo. Yeyo yose. Sibyo? Twagiye sasa. 1 2 3 let's go, let's gili. Nangire. Tangira kubera nibize kunshanga cyangwa reka nangire. Kagira nk'igitekerezo cya game ningire butagire. Izina rya mbere. Work. Umuhanzi wo mu Rwanda. Wewe ari we wose. Work. Yari hano. None se sibyo guys, work yari hano. Twagiye ngo nayo mbazo nareba. Loki. Bravan. Ko byoroshera. Twagiye. Njye tayo sijya. Imana. Ngo Imana. One. Uri mwiza Yesu we. Imana cyangwa Yesu. Imana. Ngiye kubara amasegonda 5. Yesu we. 1. Imana dusengira komeye. Okay. Arimo kunyiba nje kujya mbana none nihuta ndaba amatseri story bivuga. Sawa, strictly 5 seconds. Sawa. Twagiye. Ask me. Ni njyewe. Ndagukunda ni mamo ko nagukunze kera. Aina. Sawa sha. Out the word. Uburetse. Intention. Dore none batangiye kumuhamagara. Mbane bambabarire. Mwabibonye guys. We turacyakomeza game. Wari uvuze intention. But Justin Bieber. Ni ihe? 3 4 intention. 5 byarangiye. Tega. Guys, ubwa mbere ntabwo wakwepa no. Ubwa nyuma basi. Iyi game iri seri. Mubabarire cyangwa se mubabarire ndeke muri comment. Were ko nje ntabwo ndi bukubabarire. Tega. Sawa. Ubwa mbere ntabwo wakwepa. Umbabarire. Ubwa mbere ntabwo wakwepa. Umbabarire. Ubwa mbere ntabwo bakwepa. Tega. This game is serious. Tega. Umva. Yes we. Uburetse guys. It's not fair by the way, it's not fair. Umva. Oya. Shiraho. Ngo wambabarire. Iyi game iri serious, shiraho. Guys. Shiraho imiyaga. Nukuri mbabarire. Shiraho. Nagukoze ariko. Oya. Okay, sorry ntacyo. Ngicara ubu ningeraho. Umva. Sha. Bad y'inyoni cyangwa? Bad y'inyoni. 1 2
You are my bad. You are my iyo ntabwo iba niyo ndirimbo iyo uri kuririmba niyo yihimbiye shawe keza utangiye gushira amagambo akomeye bad se bwo indirimbo yitwa bad ndaririmba inyoni shamana urananiwe bird bad inyoni one muha yindi nuze ayandi mahirwe 1 mwana mwangupeje bad 3 bird 4 tega wamba bari ugatega kandi ubwa mbere niwa shama umva urabaza nanje nashizeho imiyaga uzukunda ngize sha tega sha Gihorere. Payback time. Tega. Okay. Yeah. baranyishe guys. Twakomeje. Impossible. It's impossible to get you off my mind. Ndeba ni yandi. Ni ya Tatiana Manios. Sawa. Okay. Love. Ona ko mushiramo imiyaga. Love. Nayo nani? Love is a feeling. Wongera ubyumve. Nibyo mtoto. Sawa. Nje utahiwe sibyo? You say you miss me, but you don't call. You say you love me. Dire burabesh na. Oya, nukuri avuga you say. Don't say. Avuga don't say nago you say. Avuga don't say. Yes, avuga don't say. Nukuri avuga you say. Sinje ubu. Ntago je dire kangwe second chance. No, you say. Nago avuga don't say. Nako nago avuga you say you miss me, but you don't call. No, don't say you. No, hoya no. Tureba lyrics mana bega. Sha. Iyo ndirimbo si ya Nuza babakobwa babita 50 harmony. Avuga don't say nago you say. Uretse guys 50 harmony. 5th harmony. Don't say you love me. Shira. Guys. I'm gonna Guys. Njye ntabwo njye mbabarira. Yesu we. Ngabira ngakwepa. Sawa. Manze ngumugeze. Nukuri manze umugeze. Siko nanjye mbabaye. Ihangane shiri wanjye. Siraho. Umutima uri kwanga ukwepera. Focus. Ayiwe nukuri mbaye n'umutuku wambabarira. Kandi ibyo nshaka. Shyiraho. Nashyira kubisora. Yesu we. Umva nukuri ntago mbishobora pe. Oya. Guys, no. Bare mu kintu giye kurangira. Nukuri urangire pedo. Umbikintu urangira atari yanyishyura nanjye. Muzuminge murebe. Nanjye atari yanyishyura. Urarangiye. Okay. But ukarira. Umva ndi umuntu urira azin
amanuza amariri yaza kuba ari hano nari kuri. And was it? Yeah, it was fun gukora dore ni ukuri. Do. Yeah, it was fun. Ziko n'intoki zishushanyije. Guys, see you next time. We love you. Yeah, make sure you click the subscribe button, like this video, kandi mu commenting nimba mushaka kumubona next time. Yeah, bazakira nko mukino na Esther kabisa. Esther nawe asikie the feeling. Yeah, nkuko mwumvishe rero yongera yikorera kamaina introduction kugira ngo mumenye mwese nyine babwira amazina chap detail kuko nge ndashaka kwikanda amazi. So guys, thank you for watching. Kandi ni buri munsi kuri Shiny Plus, every day, every time. Ibitekerezo byanyu tubishaka muri comments. Yeah. Whether you like it, we are gonna play such funny videos, and kandi tuzaba turi benshi turashaka kwagura umuryango mugari kugira ngo. Exactly. So thank you for watching. We are super excited to be with you. Akakanya. So ciao ciao. See you next time. Bye. Bye.